yaba yarigaruriye imitima ya benshi hano muri Afurika no hanze yaho. Ni umuperezida ufite imyaka mike hano muri Afurika, muze tumuvugeho. Kapiteni Ibrahim Traoré, umutegetsi wa gisirikare wa Burkina Faso, amaze kubaka izina nk'umutegetsi ukunzwe kandi ukunda Afurika, ugamije kubohora igihugu cye icyo abona nk'ubukoloni bw'iki gihe bw'ibihugu by'iburengerazuba. Ubutumwa bwe bwumvikana muri Afurika yose no hanze yayo, aho abamushyigikiye babona ko ari kugera ikirenge mu cy'intwari za Afurika nka Thomas Sankara nawe wa Burkina Faso, bamwe bitaga Che Guevara wa Afurika. Beverly Ochege, umushakashatsi mu kigo Control Risk, yabwiye BBC ati Traoré izina rye rimaze kuba rinini. Numvise abanyapolitike n'abanditsi mu bihugu nka Kenya bavuga bati niko bimeze, niwe mugabo. Beverly yongeraho ati ubutumwa bwe burebana n'ibihe turimo, aho abanyafurika benshi bakemanga imibanire n'uburengerazuba, banibaza uko umugabane nk'uyu ukize cyane umutungo kamere hakiri ubukene bukabije. Nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu 2022, ubutegetsi bwa Traoré bwahise bucana umubano n'Ubufaransa bwahoze bukoloniza iki gihugu, maze bukomeza ubucuti n'Uburusiya, harimo umubano mu bya gisirikare, hanatangira politike y'ubukungu isa n'iy'Uburusiya, iyo irimo gushinga kompanyi ya leta y'ubucukuzi n'ubucuruzi bwa mine, gusaba kompanyi zo hanze gutanga 15% by'imigabane yazo ku bikorwa bakorera mu gihugu no guha ubumenyi Ababurkinabe. Iryo tegeko kandi rinareba Norgold, kompanyi yo mu Burusiya yatangiye gukorera muri Burkina Faso mu kwezi gushize mu bucukuzi bwa zahabu. Nka kimwe mu buryo Traoré yita impinduramatwara yo gushaka uko igihugu cye cyungukira ku mutungo kamere wacyo, ubutegetsi bwe burimo kandi kubaka uruganda rutunganya zahabu, rushyiraho ububiko bwazo nk'ikintu cya mbere cyiza mu mateka y'iki gihugu. Gusa kompanyi zo mu bihugu by'iburengerazuba zirimo guhura n'ibihe bikomeye, nka kompanyi Salama Resources ikorerayo ariko yo muri Australia irimo kurega leta ya Burkina Faso nyuma y'uko yambuwe uburenganzira bwo kuhakorera. Leta kandi yahaye kompanyi zo mu gihugu ibirombe 2 bya zahabu, mbere byari bya kompanyi yo mu Bwongereza, kandi mu kwezi gushize leta yavuze ko igiye gufata n'ibindi birombe bya kompanyi mvamahanga. Inokerandi Aikins, umushakashatsi mu kigo Institute for Security Students cyo muri Afurika y'Epfo, yabwiye BBC ko impinduramatwara zikaze za Traoré zongereye ugukundwa kwe muri Afurika. Ati ubu ashobora kuba ari we muperezida ukunzwe cyane muri Afurika. Ugukundwa kwe kwakongejwe cyane n'imbuga nkoranyambaga, harimo n'ibivugwa birimo ibitari ukuri bigamije gusiga amavuta isura ye. Amashusho yakozwe na Artificial Intelligence yerekana abahanzi b'ibyamamare nka R. Kelly, Rihanna, Justin Bieber na Beyonce baririmba uyu mugabo nubwo bitigeze bibaho mu by'ukuri. Beverly Ochege avuga ko Traoré yabonywe cyane n'Abanyafurika mu nama ya Russia Africa Summit ya 2023, abwira abategetsi ba Afurika ngo bareke kwitwara nk'ibikinisho bibyinishwa imbyino yose abakoloni bacuranze. Beverly Ochege avuga ko Traoré yabonywe cyane n'Abanyafurika mu nama ya Russia African Summit ya 2023, abwira abategetsi ba Afurika ngo bareke kwitwara nk'ibikinisho babyinishwa imbyino yose abakoloni bacuranze. Iryo jambo rye ryasubiwemo cyane n'ibinyamakuru mu Burusiya, byagize uruhare runini mu kugaragaza isura nziza ya Traoré nk'umuntu ukunda Afurika.
Bevara avuga ko kubera iyo njyana ihabwa intege n'imbuga nkoranyambaga, isura ye yakwiriye cyane henshi ku isi, harimo no mu Banyamerika bakomoka muri Afurika no mu Bongereza b'abirabura nk'uko abivuga. Bevara ati umuntu wese wahuye n'ivanguramoko, korone n'ubucakara ashobora kwiyumva mu butumwa bwe. Akomoza ku kuba umuraperi w'umwirabura wo muri Amerika Meek Mill yaramutangaje kuri X mu mpera z'umwaka ushize, avuga ku buryo akunda imbaraga n'umutima bye, nubwo yibeshye Traoré akamwita Burkina Faso nyuma agasiba ubwo butumwa. Gusa perezida w'Ubufaransa we si umufana we, asobanura Traoré nk'umwe mu bashingira amagambo ye mu mpaka zimaze igihe kinini y'ubwigenge n'ubukoloni. Traoré arakunzwe cyane nubwo bwose yananiwe kugera ibyo yemeye byo kurandura umutwe witwaje intwaro wiyitirira idini ya Isilamu umaze imyaka 10 utera impagarara n'ivangura, ndetse ubu wagukiye no mu gihugu gituranyi cyahoze gitekanye cya Benin. Ubutegetsi bwe kandi bwibasiye cyane abatavuga rumwe nabwo, itangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta, kandi buhana abanenga barimo abaganga n'abacamanza, bukabohereza ku rugamba kurwanya wa mutwe witwaje intwaro. Kuri Rinaldo Depan wungirije umukuru w'ikigo International Crisis Group muri Afurika, avuga ko ashyigikiwe cyane kuko aracyari muto mu gihugu cy'urubyiruko. Ikigereranyo cy'imyaka muri iki gihugu ni 17.7. Yabwiye BBC ati akoresha ahahise mu kubaka izina rye nk'uwaje ameze nka Sankara, kandi azi ubugeni bwa politike uko utera ubwoba igihugu cyose kubera intambara ukizeza ejo heza. Ni umuhanga cyane mu uwo mukino. Sankara yagiye ku butegetsi kuri coup d'etat mu 1985 afite imyaka 33, maze igihugu cyose kimujya inyuma mu ntera ivuga ngo igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Yishwe nyuma y'imyaka 4 mu yindi coup d'etat yasubije Burkina Faso mu mubano n'Ubufaransa kugeza ubwo Traoré afashe ubutegetsi. Umusesenguzi ku by'umutekano Professeur Kwesi Aningi wo muri Ghana avuga ko ugukundwa kwa Traoré gusobanuye impinduka muri politike zirimo kuba muri Afurika, by'umwihariko Afurika y'Uburengerazuba. Ubushakashatsi bwakozwe na Afrobarometer mu 2024 mu bihugu 39 bya Afurika bwerekanye ugusubira inyuma mu gushyigikira demokarasi, nubwo ariyo ikiri imbere mu buryo bw'imitegekere bwifuzwa. Professeur Aningi yabwiye BBC ati demokarasi yananiwe guha icyizere urubyiruko, ntabwo yahaye urubyiruko imirimo cyangwa uburezi n'ubuzima bwiza. Avuga ko Traoré arimo gutanga andi mahitamo, ari nako agarura intekerezo z'ibihe bibiri by'ingenzi: igihe cya nyuma y'ubwigenge ahari abategetsi nka Kwame Nkrumah wa Ghana na Kenneth Kaunda wa Zambia, n'igihe cya nyuma yaho cy'abantu nka Sankara na Jerry Rawlings bakoze coup d'etat nazo zashyigikiwe cyane icyo gihe. Muri Mutarama mu irahira rya perezida mushya wa Ghana John Mahama, perezida Traoré yishimiwe bikomeye n'imbaga yari iraho kurusha undi wese ubwo yageraga aho byabereye, yambaye imyenda ye ya gisirikare na pisto ku itako. Professeur Aningi ati aho hari abandi bakuru b'ibihugu 21, ariko Traoré yinjiye abantu bahise bishima cyane, yewe n'abarinda kuru w'igihugu cyanjye birutse inyuma ye.
Traoré atanga ishusho itandukanye cyane n'iya bamwe mu bategetsi b'ibihugu bya Afurika bagorwa no gutambuka cyangwa se kugenda n'amaguru ariko bakagundira ubutegetsi biba amatora nk'uko Aningi abivuga. Ati Traoré yifitiye icyizere n'isura ifunguye cyane n'iseko, ni umuntu w'ijambo ry'imbaraga kandi yiyerekana nk'umugabo w'abantu. Amakuru aheruka gutangazwa na Banki y'Isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI yahaye imbaraga ubutegetsi bwe. Ni ukuvuga ko ubukungu bwa Burkina Faso buhagaze neza kandi ubutegetsi bwateye intambwe mu byo bwinjiza mu kugabanya imishahara y'abakozi no gushora mu burezi, ubuzima no gufasha abakene. Banki y'Isi ivuga ko nubwo izamuka ry'ibiciro ryavuye kuri 0.7% mu bihumbi 2023 rikagera kuri 4.2% muri 2024, ubukene abaturage batunzwe no munsi y'amadolari 2 ku munsi bwagabanutseho hafi 2% kagera kuri 24.9%, kugera kuzamuka gukomeye mu buhinzi n'urwego rwa serivisi. Nubwo izi raporo z'ibigo by'imari yo muri Amerika ari nziza, banire ya Burkina Faso na Amerika hamwe n'Ubufaransa ntibyifashe neza. Urugero rwa vuba ni ibyavuzwe n'umukuru w'ingabo za Amerika muri Afurika General Michael Langley ko Traoré akoresha zahabu y'igihugu cye mu kurinda ubutegetsi bwe aho kuyikoresha mu nyungu z'igihugu. Ubu ibi byabaye nko gushimangira uko Amerika isanzwe ibona ibintu, ko ingabo z'Uburusiya zirinda Traoré nabwo bugahabwa umugabane mu bucuruzi bwa zahabu ya Burkina Faso. Nyuma y'uko ubu butegetsi bwirukanye ingabo z'Ubufaransa mu bihumbi 2023, ibyavuzwe na General Langley mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Mata mu nteko ishingamategeko ya Amerika byarakaje abashyigikiye Traoré, babifashe nko guhindanya isura y'intwari yabo. Ibi byarushijeho gukara cyane nyuma yaho gato ubwo ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré bwatangaje ko bwaburishemo kudeta, buvuga ko abayiteguye babikoreye muri Cote d'Ivoire aho General Langley yari yakoreye uruzinduko. Cote d'Ivoire yahakanye uruhare mu mugambi uwo ari wo wose, mu gihe ubutegetsi bw'ingabo za Amerika muri Afurika US African Command bwavuze ko uruzinduko rwa General Langley rwibanze gukemura ibibazo by'umutekano bihuriweho harimo ubuhezanguni bukabije. Ubutegetsi bwa Traoré bwahise butegura imwe mu myiyerekano ikomeye cyane mu murwa mukuru Ouagadougou yo kwamagana abakolone n'ibikoresho byabo ko bashaka gukuraho Kapiteni Traoré. Umunyamuziki Ochibi Johan, umwe mu bari muri iyo myiyerekano, yabwiye ibiro ntangazamakuru Associated Press ati kubera ko Colin Powell yabeshye Iraq yarasenywe, Barack Obama yarabeshye Gaddafi aricwa, ariko ubu ibinyoma byabo ntacyo bizadutwara. Imyiyerekano nk'iyo yo gushyigikira Traoré yabereye mu mijyi yo mu mahanga harimo n'iya Londres, Bwongereza kuri uwo munsi. Nyuma nawe yagiye ku mbuga nkoranyambaga yandika mu Gifaransa n'Icyongereza ashimira abasangirangendo be, abasangiye ibitekerezo nawe byo kugira Burkina Faso nshya na Afurika nshya. Yongeraho ati twese hamwe dufatanye tuzatsinda bagashaka buhake n'abakoloni, tugire Afurika yigenga y'ishema n'agaciro. Biragoye kumenya amaherezo y'uyu munyapolitike Kapiteni Ibrahim Traoré ukiri muto, gusa we n'abandi bategetsi ba gisirikare muri Mali na Niger banyeganyeje Afurika
Biragoye kumenya amaherezo y'uyu munyapolitike ukiri muto Kapiteni Ibrahim Traoré, gusa we n'abandi bategetsi ba gisirikare muri Mali na Niger banyeganyeje Afurika y'Iburengerazuba n'ibindi bihugu bifata urugero rwabo byirukana ingabo z'Ubufaransa. Abo bategetsi batatu kandi bashyize hamwe bivana mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu by'iburengerazuba bwa Afurika ECOWAS, bashinga umuryango wabo aho ubucuruzi hagati yabo bufunguye ku musoro wa 0.5% gusa ku byinjira mu bihugu byabo. Wa mushakashatsi Enoch Landi Aikins avuga ko Traoré ashobora kwigira ku bandi kubwo Rawlings yafataga ubutegetsi muri Ghana afite imyaka 32 yiswe Yezu muto, ariko nyuma y'imyaka 19 yananiwe guhangana na ruswa nubwo yafashije kubaka demokarasi. Kugira ngo agire umurage urama, Enoch Aikins abona ko Kapiteni Traoré yakibanda ku kugera ku mahoro no kubaka inzego zikomeye mu gihugu zizana imiyoborere myiza aho guhindura ubutegetsi ubw'umuntu bwite no kurwanya abanenga imiyoborere ye. Reka tubashimire mwe bakunzi ba Impala Media Rwanda. Icyo usabwa ni ugukomeza kutuba hafi no gukanda kuri subscribe niba utarahakora, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere.